sobanura izina Debora. Nagize ubushakashatsi mu rurimi rw'Igiheburayo, izina Debora risobanura ngo inzuki. Kuri abantu bisabana Debora bisobanurwa ngo n'inzuki. Mu gitondo twabivuze ko isomo turimo turaganira n'umugore w'ingirakamaro mu muryango, mu itorero no mu gihugu. Mushumba amaze gusobanura cyane ku bijyanye no gukorera Imana, kandi yavuze buryo umwuka wera adushoboza, kandi uwo mwuka wera adushoboza gukorera aho hantu hose. Mu gitondo twavuganye ko umugore ni umuntu utanga ubuzima. Twanabisomye mu ijambo ry'Imana, gutanga ubuzima, utanga kubaho, utanga guhumeka. Si byo kurema, si n'ibyo gushakisha, ni biri muri Bibiliya. Mu gitondo turavuga ngo nta kandi gaciro karuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nta kandi gaciro karutako. Niba mu gitondo twavuze ngo igihugu cyangwa isi yabyawe n'abagore, twavuze ko nta muntu n'umwe ukomeye kuri iyi si utaraciye mu nda y'umugore. Twavuganye ko nta muntu n'umwe n'abantu umuntu ashobora gutinya ntabaramutse batakikiwe. Nta muntu n'umwe ukomeye ngeretse habaye ikibazo gitera uwo mwana kutonga, ariko abashoboye konga n'abaperezida bonse ba mama wabo. None akandi gaciro muri mu gushaka na akanyabaki. Imana yabiteguye ikabigena ikabipanga. Twavuze ngo isi iziheshwa ubwiza n'umugore. Nduwagaciro karenze. Buriya idolari niyo agaciro ku muntu uzi idolari. Wojana idolari mu cyaro ntiwoyibaha ngo bayakire. Oya, hari kumuhaye 5 ukazana n'idolari 1 ukamuti ngahe hitamo. Yo hitamo 5 n'ibyazi. Murashaka 5, murashaka idolari. Ariko kono ni gitangaza. Kubera iki twongerewe ijambo? Kubera iki Bibiliya yavuze ngo umugore atanga ubuzima, n'ubuzima n'imibereho, ni utanga guhumeka. Umwana wese umudamu ashatse kumwica yo mwica. Siko bimeze? Bari wabona hari umugabo bari bafata ngo yishe umwana hayabyara, cyangwa ngo yagiye kumuta. Hari uwo mwari mwabona haramubonera he? Ubuzima bw'abariho, ubuzima bwanjye, ubuzima bw'undi wese buhari twabuhawe. Tubanze tuvuge, ubandureke kujira ngo Imana irarema, ngo Imana ngo ni Imana gute? Imana gute? Imana yambaye none
tuzi ko ari isi ziha ibihugu bya bitanga uburenganzira ngo umuntu niyumva ko ngo indango yayitwaye ngo mu buryo atumva adashaka ngo ayikuremo. Siko bimeze none ubuzima ubuzima mufite ubuzima gutya ariko icyo cyonyine umuntu yoza akigendera akagenda araramye hari nje mwebwe gusa ngo mushaka ngo batunganye ngo barabarenganije ngo namwe muza mwurira inzu n'amatafari ni sumuruho ni mwurire. Hari ingorane ziriho, hari ikibazo kihari yeme, ahubwo Imana yagize neza tufatikanye twese kuzurira uhanuka hanuke ngo igisirikare ni mugende si isasu ni isukari se ura ku rugamba no kunywa no gushika bakazagotomera amata. Hano mu nzu y'Imana turi mu ijambo ry'Imana, sema haleluya. Turi mu ijambo ry'Imana ridahinduka ndirigira inshusho yo guhindagurika. Nimushaka abantu bahinduke Bibiliya ndizihinduka. Oya ya mushumba yabikoze, reka noneho bijya wari kuvuga njewe mbisome mvuga umugore gito nimara mbone kuja kuvuga uyu nguyu. Haba abagore batazi kubaka umuryango Bibiliya zibavuga ikabasobanura. Si amafaranga ni meza ariko ntaza yubaka urugo. Amafaranga niyo kubaka urugo keretse amafaranga ariko ni meza agomba gushakwa tukayabona tukayatunga. Kera bamuzehe kera bagize bavuga ngo sha ngo nuja gushaka ngo nduzane umukobwa ngo ufite diplome ngo atazaza kutumarira hano. Warangije kaminuza na diplome yonyine yari igoye. Bene uyu muhungu w'igihangange w'igitangazo uzi iby'akamaro ko kwiga niwe wageze avuga ngo arazana umugore wize. Nawe bene abangaba bo hasi turatandukanye n'amazina aratandukanye. Ntiyagira uzobesha abantu ngo umugabo n'umugore barahuye, reka da badahuje amazina badahuje imiterere badahuje imiremere. Niturangiza tuvuge ngo twese turi kimwe gute? Kurabona turi kimwe gute? Yamanga data oya tubande tuje mu miremere murabona turi kimwe. Hako kubera iki siri mu kubesha abantu ikabahindeka. Hari imirimo dushobora gukorana twese twayikora ariko turatandukanye. Uburyo Imana yaturemye gutandukanye. Mu gitondo nababwiye ngo umugabo ntaho bavuga ko atanga ubuzima. Ariko mushana nangiye kuvuga ngo twese imitwe isigaye ari imwe. Turi mu kubona kera nyine twageze tubona abagore ari bo bashiramo ututuntu two kugira ngo umusatsi ube muremure. None abagabo ntibasigaye babishiramo bagahindura akazina bukeya ngo ni amaderede. Siko babihindura ariko ni bimwe. Niki isi irashaka ko tuba bamwe kandi tibikunda. Yesu azorinda za tibikunda keretse umunsi umwe tuzongera kubyuka twese dusange turi abagore. Okay, aho ni sawa. Yobase ninde wobihindura? Imigani umusomyi mwiza ngaruke kuri ndiruka vuba bambiye ngo aho ngarukira. Nzoza uyobora gahunda ntakazambwira aho ngarukira. Undi uzoyobora ndakambwire nzoza nibwiriza nje nyine
njewe ndi umupedagoge narize nzamenye igihe abantu bahaye bumva n'igihe batabumva ngahagarika sinorondogora nje nabizi imyaka maze mvuga ubutumwa ariko keri umuntu ambwiye ngo ugarukira hangaha kandi sikosa siwe wenyine niko abantu benshi baza bakunda kubipanga ndamvuga ubutumwa ndamira ngo agarukire nzamanda ugende iyo Yesu akugarukiriza nuko asigaye iwe ndaba afite ubwenge ni igifu cyo kugenda ngo aruha abantu bahaguruke bagende iwe ubuze ndananiwa kumenya ko mbwije abantu baje igikondo abandi bakajiriye cyega ndabizi nzi ko ari abantu bahuye nanje ubwanje je sekondaje hafi ngaho dusoma imigani 3:21 umugore w'ingirakamaro mu muryango ndaza ko ariko reka mbane nsoma abagore nabo badapanze neza 3:21 ninde usoma nta muntu usoma abantu batazakugira ngo none ni ibyanje urasoma ko wafashe mikrofone ese mwese uko urubyiruko rungana gutyo ntimwomenya gusoma Bibiliya murabizi kuki mudasoma nugutenguha gusa none cyangwa ni nabi ese mwiga gusoma mugasoma niko kwiza ngaye soma pastor 3:21 imigani yabivuze cyane Salomo kubera ko yashatse abagore benshi abana nabo agendana nabo yarabize arabiga aritegereza aragenzura ariko yaranafite n'umutwe uyu mugabo ni gikenya nuko nyine Imana yari yaramuhaye ubwenge ninde ubana no bagore igihumbi agasura ariko ni gitangaza igihumbi Salomo genda wagiye mu ijuru ariko ndi worohewe nawe ariko ni gitangaza n'ukuri kw'Imana aba ngasoma mwumva ibi bihigo haravuga ngo mwana wanje akomeza ubwenge nyakuri 3:21 yego mwana wanje komeza ubwenge nyakuri aho no kwitonda tibiva imbere y'amaso yawe yego nuko bizashimisha ubugingo bwawe nuko bizaramisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Soma 19 nahanditse nabi. Soma 19 n'umurongo w'8. Sahandunda ndaza kwasubiramo. Cumi n'icyenda umurongo wa 8 haravuga ngo uwishakira ubwenge abakunda ubugingo bwe ukomeza kwitonda azabona ibyiza naho ariko ibintu nanditse ariko kurasomaho nuko nyine piyo telefone hari yagira nkwereke paga telefone kanje nkwereke soma 27 n'umurongo wa 15 ndabibona sinuruhambire kagasi ibintu soma soma 27:15 27:15 haravuga ngo umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare avuga urudaca. oya soma neza. Haravuga ngo umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare avuga urudaca. Birahwanye bigize gute harya nahabonye ugihagaze harya nahabonye sinzi ukuntu bya nagize. Soma 14 imigani n'umurongo wa 3 sinzi ukuntu
byari byagenze kutariko sizi ukuntu nanditse haravuga ngo akarimi k'umupfu w'umwibone gasemerera umusaya aho ariko ururimi rw'abanyabwenge rurabakiza. kamanze mvuga ahombe mushumba yahavuze ariko Salomo yari igitangaza kugereranya. Nta kindi kigoye kubana n'umugore widobetse akagaruka ku ijambo uti nyabuna ryarangiye atoyaye atariko umuntu aza kubwiraga uvuga ndangorane gazikibaho kurango babagabo bo kuzamura imitwe yari abakibaho ngo ariko umuntu aza kubwira ngo ntiwumve aravuga ngo umugore ngo umeze gutyo ngo kubwira karimi akavuga ngo arasa n'imvura kandi yageze ikunda kuba ngo kundondo bibiri ijambo ry'Imana mwumve namwe. Haravuga ngo umugore ugira amahane ngo ni nk'ikijojoba ameze nk'igitonyanga c'imvura kijojoba ubutitsa. Mureke mbereke iyo nginzi ziva hakazaba umutonyi uzugumaho kandi imvura yahise. Umugore w'amahane umugore ugira amahane tiyo kubaka umuryango tiyo kubaka itorero tiyo kubaka igihugu. Ntagira akamaro mu muryango ntagira akamaro mu gihugu ntagira akamaro mu itorero. Niba hari usugenda waje gusaba akakazi akakwihorera ukazuvuga utese uyu mudamu ko ari muri biro yanakiriye ni umunyamahane. Nigeze kubwira umwe uranakira ntunakira mbonye agiye gutinda azambwira ngo nza ndambirwa vuba nza ngenda nyine tugenda kwa muganga nza ndambirwa vuba ariko nza ndamirwa iyo mpamvu n'abatabampa service vuba vuba nza namangenda nkavuga muri mubiki ngo banzuri ndinde gute ndarindura aho ngaho naje kuba hano se. Bene abo bagore ni abagore b'amahane iyo umusanze kuri gishe kahasoma 16. Haravuga ngo kumubuza amahane ni nko guhagarika umuyaga bimeze nko kuyoza amavuta amashi. Kunga kumubuza amahane ni nko guhagarika umuyaga we ari umuntu nigeze kubambwira ngo abahungu b'ikigihe ngo barashakanye bamaze gukora ubukwe ngo bajye inama ngo sebukwe na nyirabukwe bose ngo impande ngo babwira umukozi ngo naza ngo wabwire ngo ndituhari ngo bari muri repo nimba ari repo medicale ntaho bimenye no ko murumva ari iki uko ndi barwaye mu mitwe nuko ise umuhungu araje ngo amare kuza gadore ni bibirahuri bizabibona hanze abari hanze ntibabona ibiri imbere nuko ababyeyi ngo baze ngo bashike nuko umukozi arabwiye ati ntabari hano ati ntabari hano mu rugo ati nta basubiyeyo ngo bagire kabiri ise wa nyamukobwa na nyina baje kureba abana ngo amare gushika nyamukobwa arabarangije mu kirahuri ngo abarangize aragenda arakingura barinjira nuko bicaye aho ngaho umwanya nyine baratasha umare gutaha umugabo aramaze ati se ntitwavuganye ngo ababyeyi nibaza
tuvuge ko turi hano. Undi ati none ko wabakinguriye, aramubwira ngo nzogukorera ikibi utazibagirwa mu buzima bwawe. Iminsi tuzobana nzitonda gahoro, nzakwitondera, ariko nzogukorera ikibi uzopfa utibagiwe mu minsi tuzobana. Mugabo amubwira nzakwereka kubera kunyirukanya gipfu mwe ko no mushima bene ico gipfu. Umukobwa w'ubwenge aragiye akinguriye se na nyina, barinjiye igihungu cy'igihuhuta kinaniwe gukingurira se na nyina, none ko ngo azakora ikibi cyara ni wagikoze wakingiranye so na nyoko. Mugira ubwenge. Ese turacari kumwe? Yego. Umukobwa ni gitanga niwe wa mbere, byaramwanze mu nda biramunanira, abona se abona nyina, aravuga ati ariko nawe abura ubwenge ntiyabwira umugabo ati yewe birananiye ihangane, bamuzeni barasubiyeyo, tubatumire bazi. Mwumve Satani uburyo ko murumva urwo rugo uko garwari rutangiye, ko murumva rufite fondation, rufite urufatiro ta. Nababwiye ngo umugore ni uzutanga iki ubuzima, nitububurira ku mugore urugo ruzoba rusenyutse. Igihugu gikeneye abagore bafite ubwenge, kubera iki bazabyara abanyabwenge babarere, nibasoka hanze bazaba abana bazima. Hanze igihugu ko kiratega abantu bazima bavuye batavuye mu bagore, batavuye mu muryango. Umugore w'amahane ni ingorane. Ubu nyine ho ndagira ngo nibo bagwiriye. Ubu abanyamahane ni mukubona ni nkabo benshi, ngo mwari mwarasigaye inyuma hekwanda. Uziyaba mureke mabwire mbere kisi buryo izige iyi si hayibwira abantu kwihimura kubitariho. Turumva iryo jambo, isi kirababwira nkaho mwamuje kwihimura kuri bande. Mwihimura kuki? ngo hari kera sinone. Bibiliya ni nziza mwaba Kristo mwe. Bibiliya avuga ngo turi umucyo, isi ikeneye umucyo, isi ikeneye abagore bazi Imana, bambiza Imana, bagendana n'Imana, baturanye n'Umwuka Wera, kugira ngo basokane. Sema amen. Nuburira hano ngahe nimumbwire hanze nukurindagira. Nimba dutandukanye n'abagore hanyuma turutabandi bari hanze kuiki. Nyeke tubarusha. Nimwe mwagiraga imbabazi none ko barabagumura muri mubiki. Muri mubiki. Imigani 11:22. Ariko tubanze tugaruke harya ku 14, sinari nasobanuye iri jambo. 14 n'umurongo wa 3 havuga ngo akarimi k'umupfu w'umwibone gasemerera umusaya. Iri jambo mwumve kucyo rivuga. Reba Bibiliya ijambo ry'Imana. Akarimi k'umupfu k'umugore w'umupfu ngo kaza gasemerera umusaya. Muhungu umwe ngo yabwiye iwabo mwebwega ngo ni bapare na marene. Noneho marene ngo abwiye urya ngo azayicara ati nkubwire ga wewe
birya si bino umugabo navuga uvuge, nakubwira ijambo rimwe umubwira abiri, nta bintu byo kandi takumanura ijisho uze umubwira muhamurebana gutya. Nuko ati ubu ni byaseriye ibirya byiriya ngo bavuge ngo wuname, no ntabyo kunama. Ati sawa. Nuko ngo ashike umugabo ngo agire ngo aravuga, aramusubije ngo avuge, ati se noneho wabaye gute ko nawe uraga mbona usa n'utuza nibika? Ati nduza tuzike wewe kudatuza uzi uvuga nceceke. Twarayize twembi ndetse aho nigiye ni ku ishuri rikomeye, wewe wigiye ndahazi hariya mu Biryogo niho wigiye. Kana kagahungu kera ijisho riba ryazamutse akarimi kumupfu kaza gasemerera iki umusaya ngo basubire kuvuga, abamutwikiye urushi rwo mu musaya. Azasemerera umusaya ngo amare kumukubita arirutse agiye kubwira uwaba ati ndashize, aterega ndi mu makofi kera sinzi ko ibintu byahindutse. Wewe uwanyu yashatswe n'inka itazivuga yiturije aho ngaho, none nawe ushatswe n'umuriro, none barakubwiye ngo uje gukora muziko. Ai ngo marene ngawe rero nagenda gufashe rero muri ayo makofi. Akarimi kaza gasemerera iki? Iyo Bibiliya ijambo ry'Imana yavuga gute? gatatu 14:3 haravanga amagambo y'umupfapfa aho ari mu bwirasi, nyamara imvugo y'umunyabwenge irabarengera. Yes. Izimurengera. Uburyo usarire Bibiri hari ahantu narakomba shakana habuze havuga ngo ururimi rwiza ngo ruzaruhosha iki? Uburakari. Imvugo nziza nuko imvugo nziza ngo izigira gute? Izihosha uburakari. Ukamwanga ngo ariko papa nake ese waje wabaye gute nunu ko mbaye mbona usa n'uwagakoza akayoga kandi utazukamwa, ko mbaye mbona ibintu byagenze gute agafure kutari ko ni gute ko mbaye mbona ariko nono ugatuza wewe kuraza. Onjewe uvuga ariko musika ngo nyewe ngo yonkoraho ngo nuje wanyu waje atariho wari kuza wari wabaye gute? Kwanza gatwebwe gani gihe cyacu baravugaga ngo ba data ngo niwe baza badushakira, baranadushakiye bagarahora badushakira, banadushakiye neza ko tutasenye ngo turi kumwe, hari ingorane ziriho ngo baradushakiye tuhane sawa ku 15 ngorane zacu twebwe 15 mwe mwishakiye mwebwe hasoni. 15 umurongo wa mbere. Somo 15 umurongo wa mbere. Haravuga ngo igisubizo ciza gicubya uburakari. Kizagipfubya uburakari. Naho ijambo risesereza rizutsa umujinya. Rizaributsa umujinya. Ngo ndakuzi ngo ni nyoko wagutekereye ibyo. Mama we ni mama wandekereye, nane ngiye kugutekerera rero ibyo yandekereye. Ariko urumva iryo jambo kuntu risesereje ngo ko ndabizi ngo ni nyoko wakubwiye. Mukore w'ingare yamaya kukubwira gutyo sari cyo mumbwiye ngo amabwire yiwanyu ngo wa mugabo we ngo ndashona ngo nje sinashatswe ngo ugenda utoragura ngo kera ngo vuye iwanyu. Iryo jambo rikuye urarusenye yavuze neza mushumba. Gushaka ni byiza, kubaka birarenze.
mu rugo. Haleluya. Ngiki kibazo dufite ko muri abana ko barasenya ingo ngabaye basenya uruzitiro nane uruzitiro rw'amashangi narwo. Igihugu gifite ikibazo, itorero rifite ikibazo, imiryango ifite ikibazo, ababyeyi bafite amarira n'agahinda katabaho k'abana gutandukana kandi bakumva ko nta kibazo kihari. Umuhungu agasohoka agasiga umugore, umukobwa nawe agasiga umugabo kandi nta kibazo bibabwiye. Keretse iyo hazagira umuntu utangira itorero ry'abadivorce nka ku mutima warumbwiye, ako umuntu yogira ikanisa rinini. Ese n'ukuri kw'Imana ikanisa ry'abatandukanye ryoba rinini, umuntu yogira abayoboke nanje ngo abayobye abayobye benshi. Gusa ukibwira umwana uti nyabona reba ushake umuhungu usenga Imana nanje ndiko ndaja kubeshesha. Hari ukivuga, hari ukibonana na se na nyina ngo amubwire ngo ngahe ngo uyu muhungu ngo umubonaho gute nindi. Wa mwana w'ikirara ngo yaragiye ngo yumva ko ntaco se akimumariye, ngo yumva ko yagenda. Muri mugeza ahantu mwumva ko ababyeyi ntaco babamariye, mwebwe mukiri bato mufite ibibazo, mufite ibyago bitaraboneka kuri iyi si. Nyamanga mwana komeza n'umucezo hanze muri mubira ngo kuko ndamera imvi ntarabaye umuhungu njewe. Sinabaye umuhungu, sinabaye umusore, sinakuze, na inzi byakiragenze ibyubu ndetse mbizi kubiba barusha kuko njewe mbona kaga mutabona. Uragihuye n'umwana w'umukobwa tuzi iyo akuriye, tubajije abandi, tuzi aho yigiye, tuzi na ijisho ryiwe ratya, tuzi nguramuzanye ukazuza ufureka kera ngo ntimwamwumvikana. Kuramfurekera n'igihe nariko ngubwirana. Nico gituma muri muzamubona abana b'abakobwa cyangwa abana b'abakobwa bataza bagaruka mu miryango. Muzowaze na hano umwana w'umukobwa atinya kugaruka mu muryango kubera iki? Yavuganye na se, avugana na nyina aramubwira ati reka itonde tubande. No, nitonde iki? We uri mu biki? Nje nakundanye n'umuhungu, genda. Yamara gushika bagirana umwaka bakabera yogaruka mu rugo hagati. Yamara kagenda avuga ngo ntiyogaruka mu rugo ngo bo mwirukana. Bande bakwirukana si wowe warusose ngo tuzi uburyo wagiye. Nimuganiriza abana, twavuze ngo nimwe soko yiki y'ubuzima yo guhumeka. Nimubwire abana bange, mubabwire, umubwire ngo sinzi abantu nigeze kubira ngo umwana baramwirukanye ku ishuri, baramwirukana atigenda uzane nyoko, ntuzane so uzane nyoko. Haragenda ngo azane nyina, directeur ngo amubone ati wa mwana we yari yamwirukaniye ngo uburyo yambaye nabi, ngo abone nyina ati nakorenganije nyoko we nakataraboneka, ati genda mbonye aho wabikuye. Ati genda winjire ku ishuri ndabibonye, mbonye aho watorejwe. Mvuganya amagambo rero, ibintu biranga umugore wingira akamaro mu muryango. Mvuga ibi bintu kabingaye bitatu, ndaza kubigarukaho gatoya. Icyambere, ubwitonzi n'ubwenge. Ubwitonzi n'ubwenge.
apana amashuri. Bibiliya kandi zitwereka iby'amashuri n'ibyo kwiga n'iby'amadoktora ni lisansi ni ibyo ngibyo n'iby'ubuzima busanzwe biduhesha amafaranga n'ibindi bene ibyo ngibyo. Ariko Bibiliya izigaruka nico nzangenda ngaruka hongewe. Bijya byo kuvuga ngo urugo ngo nukubaka ngo nabivuze mu gitondo ngo mutusohokane ngo tugende ku Gisenyi ngo iri akumazi. Wajewe ngo umugabo ngo sinoruhamukoza ngo dusohokane ngo tugende kutaramura ngo musohoke muje gusenga, kutaramura ngo muje mu butayu, kutarabimubwira se ndi woshakisha ahantu tuja ngo tuzagende tumare iminsi 3 twadusenga, kutarabivuga muje ku mazi se murama ize ngo mvuge ariko nubundi ntimuri mukubona ko bafata ikonje ngo bagiye ku mazi ntibari mu gutandukana. Inzanyoberwa urwo ruzi nibaza abanze bakarukuraho amafoto bifotorejeho. Ejo nabonye no ariko ibihigo ndi mukubona nabonye bamwe bifotoje nimba bari bahuje agahanga ntibaza ariko amahimba mufite namanyabaki. Kwanza mureke mbabazi mwebwe mukora ibintu mutiyatandejo. Hari ibintu muze mukora bisa naho mutize kandi mwarize, ariko president yaravuze ngo injiji niyize. Erega hari amafoto amwe muza mwifotoza abana bazabona bakabona n'urukoza soni bakibaza ati ariko papa na mama ibite byabo, ukagira umugisha cyangwa ibahati mbi. Ndeka mvuge ko ari bahati mbi, ari bahati nziza. Hagacomoka mwakana kagasenga Imana, kakegera Imana, kakaza kareba ibintu mwe kagahunga. Hari umunsi ko kubaza ngo ese ngo iyi foto mwafotoje na papa se mwari mumeze gute? Ibi byari biki byerekana iki? Kumaye mbona mwarahuje agahanga niki mwari ko mushaka? Ako nibifu biragwira nukuri kwima. Nono ndimo kugira ngo no nawe munzu y'Imana umuntu yoja kwifotoza agatera umugore ngo banagira n'imbaraga ngo bamufotora mutero. Oya ibinamvuga ibinda nyamara nibyo banzu byibaze bikomoka he? N'umwuka wiki uzanwa niki? Ushaka kugera iki? Ubundi umunyabwenge ntakora ikintu kidafite impamvu, gitegerezwa kugira ingaruka ebyiri, wenda ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Kwiga no gutahura no gusobanukirwa icyo bisobanura. Guterura umugore umunsi w'ubukwe wamara ukamurengeza bakagufotora hanyuma uzobwira abana ngo hari iki? Urukundo nzamvuga ibintu ngo agasa n'umuntu ngo utarize ntwaye umutwe wawe niwo ngira ukunguku niwo nzangenderaho. Akani ngo zamwitegeza nguriya mupastori ngo iyo murebe ngo nzambona ngo asa n'umuswa. None wicaye imbere y'umuswa ngahe banzu urya iby'ubuswa rero. Iby'umuswa mbanze mbiguhubirye. Wari wicara imbere y'abangahe we wababwira kunita umuswa? Ni bande bari bicara imbere yawe bagatuza ukavuga ariko ningitanga amapepo yoya namaranga bivuga ndabivuze ntabwoba. Iyo umwuka yamaze kungera ngo sinza ndinyi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Bibiri iravuga ngo ndimwifata uko mutari mwaba Kristo mwe. Sema amina. Timwifata uko mutari, hari uko turi, hari uko twagizwe, hari ibyo twahawe, turaba agaciro, tugomba kwerekana iyo identite hanze. Ngomba kugenda umuntu akantinyira amafaranga, akantinyira ubutunzi, akantinyira data uri muri ngewe, akavuga ngo iki sino kibwira mudaherana iki ntarwenya kuri we. Wewe gusa kwasama gusa ngurangwa Itangiriro 24:60 ririya jambo wavuze ariko nigitangaza nje reka nsubire ndigarukeho naje ariko
ariko warivumbuye gute nawe ko ari habo gacyo reka basure basa hai soma paste kwa utinda itangiriyo 24:67 niba ari wowe usoma umubanguke ntukazutinda kandi gabo uzi byanditswe nda 24 sura hashaka ngo ushaka urushinge rwatakaye kera nahageze 67 na gatandatu ye na gatandatu wa atekerereza aho azana Rebeka Sara aramurongora aba umugore we aramukundwakaza Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Amen. Ariko mbega ijambo mwabadamu mwe mbabwire hano muricaye ntawe mbaye mbona mwuka wera karakubona Imana kirakubona wewe ababyeyi bawe bakuvuga iki ndababwiye hariho abantu twohagarikana imbere ukazana se na nyina bugahumira ugatangara simvuze ngo abantu bose ababyeyi bose ngo ni beza ariko kandi kwihangana muzamubwira ngo nukwige muhunga aravuga ngo umutima wanje uranyuzwe umaze umubabaro wa mama agahinda nagendanaga kose numva gashize mbega uwo mugore ni gitangaje iri jambo riteye ubwo ni gake keretse umugabo wasaze mu mutwe akarwara umutwe nawe yamara nta mudamu wo gukundira ababyeyi ukaza ukubita igisho ukabona wena ndeka mvuge nko kwa madamu numukoraho gute n'urukundo akunda ababyeyi nga sinofyunura kanwa ni harye umuntu azatuza abandi bakazagenda mwagendaga mwisekera munezerewe mumeze neza nta kibazo ngo yamuhaye utwatsi ngo ndabonga bukiba mungu ngo umuntu azagenda ngo numugore ngo akazagenda hayaseka aho mumpaye nseka none ngirende ngene mpayindira aho ni gitanga none ze kandi bene abagabo bazavuga ni ibigabo by'ibihuhuta yamara kagendana n'abandi bagore hayaseka babandi none njewe nawe ninde upanze neza mu mutwe si njewe ujyanye na madame tubagenda tuvugana twisekera aho nawe kurajana n'ibindi bihuhuta biri aho ngaho kuragenda wawuseka unaniwe guseka kandi umugore yavuga abaho ndi yoseka akazana akagira gutya ngo ndaseka umugore hayamwumva wewe kwaza se kwa yumwumva daimoni yonyine gusa abandi ni bazavuga ibisetsa uzi kuza mu rugo ugaseruka ukumva ngo urashika useke umugore akuvugisha useke ni amahoro bite byageze gute hari ikintu madame yanigishije nje nageze ngenda fasha urugendo tugaherukana ubwo kazosubira ngize nkibahati nagerayo kabona arabintoza maze kumenya iyo apfuye kuva mu rugo ugeze he wagezeyo okay nasanze ari byiza rwose umuntu yakora impanuka ukamenya hayikoreye umuntu yagira ikibazo ukamenya ngo twaherukanye aha ngaha none kwaha naha haresha gutya ko atarashika habaye iki
nico nabyizemo ko umuntu ashobora kugira ikibazo ugahita umenya neza ikibazo ko cyabaye. Telefone itazimye, telefone irimo umuriro, twavuganye namenye ko umuriro urimo, none habaye icyo gihe haba reflex mu mutima ituma ushakisha uburyo uwo muntu agezehe. Ukundi yabuze uvuga ngo kuri yaramuhahamuye aramaze. Aramaze gusamba hamwe nze mubaza hageze hari ingorane ziriho. Icyo ngicyo nacyo tutarwana tudashwana tudatongana mu rugo ari amahoro. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Icyo cyonyine nabandi tuzatubabariza ubusa tutabana mu rugo none tabuze ubaza ngo se ko wambwiye ngo mwagiye ngo mugezehe murabana nawe kwayimubaza. Mutima ukika n'abagabo niko twari dukwiriye kubera abagore. Hari umuntu uzubaho yaragize agahinda yarabaye mu mubabaro akavuga ngo ninshaka umutima wanje uzika, yamara gushika agahura n'amapepa agahura na Satani, umutima we akaba yo kwiyahura kubera iki ivyo yatekereje si byasanze. Ibyo byagiraga abagabo none byabagarutseho namwe babyeyi. Nimugarure ka gatima, nimwigisha abana, nimubwira abakobwa bagarure ka gatima karya ka kera, turebe ko ingo zuba. Ubwitonzi n'ubwenge, reka mvuga aya magambo. Muri ubu bwitonzi n'ubwenge harimo amagambo nk'aya: ubwitonzi n'ubwenge mu kuvuga. Umugore w'ingirakamaro agira ubwitonzi mu kuvuga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Samuel wa mbere gice cya mbere n'umurongo wa 14 n'umurongo wa 16. Samuel wa mbere n'umurongo wa 14. Imana ihabwe icubahiro. Ngiye kugana ku musozi nimara mvuga umuntu umwe gusa ihute. Haravuga ngo nuko Eliya aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe mbese. Nuko aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe mbese waretse vino yawe. Hana aramusubiza ati ashwida databuja ndi umugore ufite umutima. Umva uburyo bwo gusubiza ashwida ndi umugore ufite umutima. Ufite umutima ubabaye. Ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino. Nta vino nanyoye. Cyangwa igisindisha cyose. Cyangwa igisindisha cyose. Ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wawe. Kuvuga gusubizanya ubwenge ubwitonzi. Soma Abacamanza 4 n'umurongo wa 6. Abacamanza 4 umurongo wa 6. Umurongo wa 6. 4 umurongo wa 6. 4 umurongo waho ariko mana wa 6. Haravuga ngo nuko atumira Baraki mwene Abinowamu ikadeshi y'Inafutali. Aramubwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize Itabori abantu inzovu imwe nabo mu Banafutali nabo mu Bazebuloni. Nanje nzagushangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni n'amagare ye n'ingabo ze zabikugabisa. Aho murongo 8. Baraka aramusubiza ati nuko tujana nzagenda ariko nitutagendana nje nuko nitutajana nje sinzagenda.
aramusubiza ati nukuri umva iryo jambo rero ry'ubwito Debora ngiye kubasobanurira izina Debora icyo risobanura nimara mbabwira ibyarangaga Debora nushake turangiriza soma. aramusubiza ati Debora aramusubiza ati abwira Baraki ati nukuri turajyana ariko rero cyubahiro uzabona muri iryo tabaro. Umugore uzi gusubizanya ubwitonzi n'ubwenge abwira Baraki ati nyaboneka reka Imana yambwiye ngo ni wewe ukiza abanyesirayeli ukabakura muri aya maboko y'abanzi. ariko Baraki nawe nuko yamavuga ngo nitutajana singende. Undi aramubwira ati rwose amusubizanya ubwitonzi n'ubwenge aramubwira ati rwose turajana ariko nitujana icyubahiro kirabica abagore. Nawe yamavuga ngo nibishake kibishabo ngo ariko tujana. Kurumva uwo mugore haramwe ati tugende. Erega urugamba rwayobowe na Debora. Yego. Reka nsobanure izina Debora. Nagize ubushakashatsi mu rurimi rw'Igiheburayo izina Debora risobanura ngo inzuki. Kuri abantu bisabana Debora bisobanurwa ngo n'inzuki. Nimbara abandi ba Debora batakuye muri Bibiliya nimbara n'inzuki. Mu Giheburayo inzuki mu Giheburayo ikintu gito ariko kirwanya gifite ubwirinzi. Turumvikanye? Debora bisobanura inzuki mu Giheburayo ikintu gito ariko kirwanya gifite ubwirinzi. Debora yaranzwe n'ibintu bitatu bivuge. Yaranzwe kubera iki twamuzanye nk'umugore w'umwitonzi kandi w'ubwenge. Yari yuzuye ubwenge butangaje kubera iki dore ngizi impamvu suko yari atunze amafaranga suko yari yarize cyane suko yari yaraminuje nta doktora yari afite nta lisansi yari afite yari yuzuye ubwenge bw'ubumana. Nagize ubushakashatsi kugira ngo ndebe ko mbona amashuri ye ntayo baneretse ariko bambwira yuko yari yuzuye ubwenge bw'Imana. Ibintu bitatu. Icyambere yari umugore w'umuhanuzikazi. Iyo umuntu yabaga umuhanuzi yitwaga ngo nakanwa k'Imana kinywa cya Mungu. Abahanuzi ni isezerano rya kera bitwaga ngo nakanwa k'Imana. Debora yari akanwa k'Imana niwe Imana yacishagamo ibyayo kugira ngo bigere ku bandi akabicisha muri Debora. Abacamanza uraja kuhareba abacamanza ibice 4 n'umurongo wa 4 bivuga ko ari icya kabiri. Icya kabiri umucamanza n'umuyobozi. Yari umucamanza kandi akaba umuyobozi. Wumva ubwo bwenge buhanitse bw'igitangaza. Debora yaciraga abanyesirayeli akabacira imanza. Yari umuntu w'umucamanza. Yari umucamanza uzuzanirwa imanza akazikemura. Kurumva n'uburyo yabwiye yari anafite n'ubwenge. Umva uburyo yabwiye Baraki aramwe ati icubahiro kiragenda wowe. Amen. Kwibiye akabanga ngwino ugenda uje imbere niko Imana yambwiye. N'ubugari w'abantu batazabe yari umwizerwa wo gucira abantu imanza. Ubundi abacamanza mu isezerano ryake uri abacamanza kuriya icyo babereyeho kuvuga ukuri nuko gusaba maze ko ababandi nabo bamwe batakivuga ukuri ariko nico babereyeho. Buri umucamanza azakubwira ngo umbwire ikibazo ufite utambesha nzamenya uburyo nzideburi yakubesha njewe ariko we ntumbeshe. Kwa mumubwira ngo nakoze uku nuko okay sawa ariko ibesha umucamanza ubutsinzo hazakubwira ngo umbwire ukuri kose.
nzabona uburyo nkuvuganira. Debora yari umucamanza n'umuyobozi. Hari umuntu uzusanga mu rugo, umugore wo mu rugo, ugasanga mu rugo yararubumbye akarwegeranya neza ukagira ngo niwo muyobozi, yazavuga ari kijana. Kubera iki? Afite indangagaciro nzima, n'uwagaciro mu rugo, mu muryango. Ni buryo uzubona yitaba Imana, umuryango wose ugatitira, ugasanga bahwereye bagapfa. Abandi bate tibaza bavuga, abantu se baza bagaceceka, ariko hirya bakavuga ati yemwe nuko niko yari ameze. Ntawo n'amazi ngwiwe ntawo kurayo n'amazi. Timuza mubona ko nigeze gupfusha umukristo umwe i Bujumbura, ngo amare bakaza babaza, bamwe bakavuga ngo yagiraga igitenge cy'umutuku, nta wari umuzi mu rusengero, bakazamurangirana kunana ku gitenge buryo azayambara. Niki bowe ko mushumba yavuze ibyo gukora, niki bo kwibukiraho, niki mu rusengero? Ubu tubajije umuyobozi w'abamama ngahe nabe nkatubwira, gutega amaboko byihorere, n'abasinze baza bayatega. Basinze harahata gusinda se. Hano akazi kiyo kamaze kuryoha sende, uriya mwana wumvisha burya hayikoraho, ninde utohaguruka? Abantu warumerewe n'abazaza n'waka ikamuhagurutsa. Hari ibintu bikangura abantu, amaranga mutima y'abantu bakagira ikintu kiremereye n'ijambo ry'Imana. Yari umuyobozi, umuntu azayitwara neza, akaruha akaba umuyobozi mu muryango, akaba umuyobozi mu itorero. Mushumba yabivuze ngo none se mureke mbabaza, hari ibintu bimwe tuzatuvuga abantu bakagira ngo nugukabye. None se umuntu uramuhamagaye, ibyo gukoropa birimo, ibyo gusura abantu abirimo, wapfa guhamagara akabaritabye, akazi kagira gutya ngo amara ngo abashumba ngo bagira abantu ngo bakunda ngo baza bashira imbere. Wewe uwo muntu wo mwanga, wanga gute? Muri contribution gutanga uzunanirwa gutanga na 500 uzuyabura n'ibyo kurya muzamurya. Abashumba nabo nyine namwe ko mwageze umunsi yamaze kwitaba Imana, haleluya, ngo amen, ngo turashimira Imana, ngo umukozi w'Imana ngo watashe mu ijuru, ngo kandi ngo yari umwana mwiza. muzo mureke muzibonera. Narabihakanyije iwanje ndabyo byo gushweka kubaza umuyobozi akambira ati n'uruceri tiyabeza mubwira abandi bavuga, nta buhamya mfite kuri we. Hari giteye isoni bati mushumba hari cuvuga ntacu icyo cyonyine. Wari undi muhungu nimba essential ni umuntu wari witabye Imana, ni umusore, nimba ari kwaje kumusengera, bakaza bavuga ngo naramuyoboye ngo i Burundi, ngo none ngo nimbabwe reka kurayo, niko yababwiye. Simuzi mutwari yo bwiye. Ndababwiye aba bakristo twobakiza bagakira neza nugukorera umuntu umwe gusa, umwe ukavuga nta buhamya mufiteho. Umunyetorero wicara aho ngaho nagende Yesu azamuhamye n'Imana ye, ni Imana niza umutima we, bazamenya niyo mu ijuru. Ibyaha ngaha ntabiriho. Uko nguko ndi tuba dukoza akazi keza. Ngo bakina mama ngo nibatambuke, ngo nabo bavuge ngo bafite ijambo. Aho ngo abandi ngo nibatambuke, ngo nabo ngo bavuge ijambo, bahohotere. Baze bahohotere. Baramvuga gute? Bwana babayumbe bazi kuvuga neza. Ngo nta utazagera mu ijuru ngeretse udafite mwene wabo. Hari utazurijamo ngo yagezeyo. Kera yagezeyo. Tazatinda. Keretse udafite umuryango. Nawe ufite umuryango. Si gusaza arangiza tukoma tuvuga ngo kera yagezeyo. Yagezeyo yabivuze nagende.
tuzohurirayo wa muri mwe ngo mbese tuzahurirayo. Ariko nico kiza kinezeza. Uzi ikintu kiza kinezeza nuko Imana yavuze ngo izaduha ubwenge bwo kumenya abantu. Ariko abantu nashumbye bazahura n'ibitoroshe mwijuru ndakwifuza. Ariko uwambaye neza azaba yambaye neza, uwambaye amakambu uzoza umubona yambaye ipeti uzozimenya, uzamenya ko ari generale nawe uri kaporali. Gusa ndabyifuza ntabwo ndabona bimenye nyine nikokoza. Bona abandi bambaye amapeti ahangaha nawe ni agatambaro uri kurumva bihuye. Kandi ngo tuzoba turi abatware n'abategetsi, jewe ngoma y'igihumbi tuzoba turi abami n'abahereza. Umugore w'urugo arizerwa, azahambira guhamagarwa mu nama izo arizo zose. Kubera iki? N'uw'ingirakamaro, agira akamaro, azafasha abana b'imfubyi, azatoza umugabo icyo atazi. Mu gitondo nakibabwiye, abadamu nibo baza bamenya abantu bashonje, nibo baza bamenya abantu bambaye ubusa, nibo bamenya n'iriya ruguru n'iriya iyo twaba tukiba muri Kongo, nibo bageze bamenya ngo naka ngo barahinze ngo ntibejeje. Hakaba ari uza kuvuga amakuru akavuga ngo kandi ngo nta mata bafite, ngo naciye hariya ngo baravuga ngo nta mata bafite. Nta mata? Ati nta mata. Aho yakubwira ngo inka zabyaye ureba uko ukubagirira. Ari umugabo nawe uza wumvugira amatwi ugira n'umutima wa Yesu Kristo, akavuga ati reka tumuhama ubabwire bazo baza gukamisha. Sema amen. Mukecuru ako barakagiraga ako akandu kuku ugende muzoja kwa Yesu, Imana izobahemba. None ubu nyine twagize bakaguguna bakaboza gusa nugushira muri frigo. Yewe frigo we ngo murya ibishushe murya ibikonje, abandi babuze n'ibishushe, we nguri kurakonjesha. Ngo niki twabisomye ngo abadafite shinge niki na rugero tuzi n'umwana n'umwe, mwebwe ni stoke gusa ngo ni cwe nyabuna. Dore ko bya n'isi yaranahindutse, ibipango twabishizeho imiryango, nta muntu winjira mu nzu. Harinjira kiye ko twakinze rimwe, uzaza gusaba wazacahe. Mw'abantu b'Imana musize kariya karembo muri mu rugo mukagira ngo umuntu naza ashonje ayinjire mupaka gusa ngo mupaka soneri no kumanywa mwicaye mu rugo soneri ibihaje. Turabimanye twamye twimana turi ibihume bigitangaza. Nta uzotwiba kumanywa, umugoroba nugera kinga soneri ihaje. Ariko kumanywa nta uzanaza gusaba nijoro, baza kumanywa naza gakomanga nashikatese ni ndashonje ngwino. Ko turigisha ibyo natwe tutazadukora. Ako umuntu wazanyiri ya portail nawe nanje nayishizeho nayikubiseho. Ariko kuva n'igihe twari ducumbise no mu mazu tituzadukinga. Ariko simbabwiye ngo mukinga, ngo mureke gukinga. Atagira uvuga ngo ejo mudaheranwa waratwigishe ngo tumare gukingura barabisahuye barabitwaye. Ati yatwigishe nabi, mugende mushireho ingufuri. Ariko twe tuzadukingura umuntu yaza kubera ko twabigiriyemo umugisha. Twabonye uburyo bigira umugisha iyo umuntu aje ashonje mukamuha nimba ari ibyo mumufasha cyangwa nimba afungura n'ibizima. Gusa isi yatubereye mbi, aba bandi babaho nabo bakanekeje ubundi baraje nyine batwara utuntu tuta. Ariko buri igipango ukagira Imana nabo nuko kose. Ariko nabo bari bamerewe nabi. Ukubwa umuntu azaja kwiba hari ibintu, boja kwiba hatari ibintu ngo bagire gute. Ninga kurya kwimbeba, imbeba iyo yabonye ahantu hari ibyo kurya ntiyova mu nzu. Kandi nabyo nibyo kurya biyitunga, tukayizanira injangwe ngo zifate ikabira pfuye. Ariko yabahabaga uburyo tugenda tukareba aho tuzishirira nazo zikaza zirya, byo bari sawa. Ibintu byose tugomba kubigirira neza. Bantu b'Imana, sema amen. Amen. Debora yari icitegererezo. Icya gatatu yari intwari. Ndashosheje. Yari intwari
Abacamanza ibice 4 n'umurongo w'8. Tuzakomereza ku ijambo rya kabiri, ibiza biranga umugore w'ingirakamaro mu muryango. Turavuze ngo n'ubwitonzi n'ubwenge. Icya kabiri, urukundo no kwitangira umuryango. Tuzabivuga nejo. Urukundo ugasanga urya mu mama akunda abiwabo, agakunda no kwa basebuko n'abaramubiwe, bakamwiyumvamo, bakumva iyo bahageze bakaruhuka nawo harya baramu bawe baza akumva ari mu rugo yo kwinjira, ariko udusanga hari ngo se yaje ngo baje kandi ngo baje kandi abana baba barabimenye kera nabo ngo baje mwese ninde waje ngo ni sogokuru, ariko ngo sogokuru ngo kuguragira ngo kukera ngo ejo ngo hirya y'ejo ndi yarari hano ngo none ngo agaruwe niki uje kureba abana agaruwe ariko mwabakobwa namwe ndi mworoshe agaruwe niki? Wewe umwana wawe wabyaye nagenda akaza uzavuga ngo yagaruwe, uzabibona nyuma y'abana bawe nawe. Soreje kuri iri nkuru, umwana umwe ngo nyine ise yapfushije umugore, ngo arangize umukazana ngo abwira umugabo ati mukura hangaha muzehe, mushakira iyiwe nzu. Yewe turamushakira muzehe iyiwe nzu gute? Kuraha ariko yemwe kurya narabonye Bibiri iravuga ngo ntizatureka ngo tugeragezwe ngo birenze ibyo umuntu adashobora kwihanganira. Imana yagiye ipanga ikazigenda iheza umuntu uzamwumva kugira ngo amahoro abe. Hazaba ibintu numva kumva jewe sinubyi sinzi niba noja kwande none njewe no bangunda kwa data bukwe ngakunda mabukwe kabakunda umugore akanga nje ko murabona yeme uko nguko singorane zibazije mu rugo. Si shitani bayaje ikamiza n'amaguru gutya neza ukayibona noko kuraso hano mukure hano niko nakubwiye uza kugira amatwi wumve tuza kumurebera iri Mungu garavuga ataho kugiraga ngo dusenye nuru reka nshakire papa ahwa aragiye mushaka inzu mumare kumushakira inzu. Umunsi wo guhaguruka bagiye bahabatekera ibintu akana gafata uburengeti bwa sekuru kanga kuburekura bararwanye ati uyu mwana nikati mu busaturemo akuzukuru kiwe ati ni mu busaturemo nsigarane gisata hindurira abantu niki ariko murembo ry'Imana izihumekera abantu barashwanye ngo amarangiza aravuga ati uyuzi ico mpamvuga ati wewe ni musature nimara gusatura agasate wewe papa mama namara gupfa nawe tuzakwirukana uko wirukanye sokuru ngo nagende niko nawe tuzakwirukana. Nyina arahumirwa nyina w'umwana arahumirwa yamabwira umugabo ngo nibareke ngo uyu mwana atabahumira ngo nareke ngo ariko usarira uyu mwana nza mbona nibe ariko iyaba nari mubonye kansoze ariko murumva ko gahinda murumva uwo mubabaro nk'abantu b'Imana mureke tse dusajisha ababyeyi neza mureke baza barangiza badufuhira ifuhe ryiza kurya umubyeyi nico ni mukurwana naco nzambwira bari umuntu abanye ngo mwiyangane papa arashaje ejo bundi ngo akunda ibitaro ariko yari umusirimu papa yari umusirimu cyane azarwara mu bitaro yarwa iwe singa abandi basaza kabwira bari umuntu abanye mu mujyane twarushe tuvugana n'umuganga atuzoza ugenda urebe arashaje ndaco bamuvuga ariko azaya mavuga ngo kwa muganga mumujyane mumugeze kwa muganga ifaranga ndasitanga ariko aje kwa muganga azaturangirize neza atazaza kuvuga ngo yahoraga tubira ngo umujane kwa muganga tukanga
nituza kurangiza rero amfate wavuga ati mwana wanje warakoze niyo nta kindi kiruta icongesho kugiharanira nta kidaharanirwa. Namwebwe ko barabigisha ngo muze mudutiriye basha mudute nguko wagenjeje ni kuzagenzerezwa uratanyo ko buko ejo nawe abawe bazaguta kuriya ko barabibona neza barya abantu hawe rero ubu ba binkingi mu rugo ubinkingi mu muryango bakwizere bakwiringire baze bavuga ngo dufite intware mu muryango. Uko nyine niko tuzanavuga no kubintwariye mwitorero umuntu yava mwitorero abakristo bakarira abashumba abantu bakavuza bagahita babona icyuho cyawe ubwo hariho abantu baza bava mwitorero icyuho cyabo kama kigaragara n'abandi tukavuga ngo mugende neza tuzahurirayo. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.